mukibanza imbere ku isonga, nimwe muzaheka isanduku y'isezerano irataye. Iyi sanduku y'isezerano iratashye. Ati poshezerererebo, isanduku y'isezerano iratashye. Igeze he? Ufite amaso yo kureba cyangwa ufite amatwi yo kumva? Ibi ni byo birori bya nyuma Generali Majoro Evariste Ndayishimiye acuje akoresheje kwizihiza umunsi w'imyaka 63 ubwigenge cya kwikukira. Ariko marayika yavuganye nanjye rata tukiva mu masengesho. Ijuru ryavuganye nanjye ngo ntangaze uyu munsi. Uhoraho avugana nanjye ngo ntuce ku ruhande. Rangurura maze utangariza abafite intimba. Bwira n'aba bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabaye abayo, iyo dusenze iratwumva. Isanduku y'isezerano iraje. Uyitambitse arapfa, ibyo mubyitegure. Isanduku y'isezerano iraje. Ibimasa bigiye kuyiheka ni mwebwe mutukana, mwebwe mupinga, mwebwe mutemeye isezerano ry'Imana, nimwe mugiye kuyiheka. Abazarokoka, abandi basigaye izabakandagira kuko mwanze kumvira Imana. Ni muhame mubone. Tubazaniye ubutumwa bwiza, untunge urantunga. Haleluya. Aba bantu bishyize hejuru bakiduza, bandi bakigira abadashoboye, bakajyamo ibiturire n'ibiturire. Ukajya utanga ibiturire ngo batagutera kudeta, ugatanga ibiturire ngo badasakuza mu ruhando mpuzamahanga, igihugu mukakireka kigaguma gihoroba mu mwobo kigwa mu manga. Umva ijambo ry'Uwiteka. Hari kuro Uwiteka yimikishije amavuta. Ezira wazanye icyiciro cya mbere cy'impunzi zitashye. Harimo abantu badakunda impunzi, batanemera impunzi, bakabaho uko, bakabibona uko, bakabyumva uko, bakarya, bakanywa, bakaryama, bakabibona uko. Nabo ni Abarundi mubanga mubemera. Nabo ni Abarundi. Jesus. Aba ni Abarundi. Ubyanka ubyemera, ukinda ugarama, kandi batata ntiwanabahiga ngo barangize. Nubwo Imana yabaguha bije, washora muri Kenya, ukayishora mu Rwanda, ukayishora mu Buganda, ukayishora Tanzania. Nta hantu Murundi ataba bije yo kurwanyiza impunzi nta yajyaho ngo ishoboke. Ariko ziratashye. Ihumure mu mpunzi. Njya mbazira ngo koko nabavugiye cyase, ariko sinjye ubavugira ni Imana. Njye mbavugira ndabazi. Turaziranye. Natangajwe n'uvuga ngo harimo ngo ubu butumwa ngo harimo ngo impunzi zimpa ngo amahera ngo mbivuge. Nta mpunzi ntazo. Hagira umuntu uzavuga uti Marite ngewe ndagufasha, none wanze kubitangaza. Nta umuterankunga dufite ni Kristo. Niwe ufite uko abigenza bikemera kirwanirira, tukabona burakeye burije. Ariko tuzareka kumuvuga tuvuge nde? Tuzareka kubikora bikore nde? Iyo ntaba muri ibi mba ndi mu bindi, ariko ndi muri ibi. Ndabishimira Imana. Unyemerere turirimbe akaririmbo gatoya, tube nk'abasomye ku mazi, kugira ngo mu muhogo bibe salamu. Haleluya. Haleluya. Ubu tuvugana rero, Bibiliya iravuga ngo nuko Ezira ni umupapa umwe wabaye i Babuloni, arahaba arakandamizwa. Hano buno basigaye bahita Iran, buno hasigaye hitwa muri Iran. Ezira bayo arakandamizwa, ariko witwa Kura hageze aravuga ngo taha, wowe wikeneye, wowe wakoze hembwa, shimirwa, wowe bikwiye. Ndagira ngo ntangaze ubu butumwa bwiza, ubu buhanuzi bw'amahoro, ubu buhanuzi bw'agakiza. Ntabwo impunzi zigiye izaguye mu mahanga zirahagije, ariko Imana ishyizeho iherezo. Izaguye mu mahanga zirahagije, ariko Umwami Imana Nyiringabo ishyizeho iherezo.
izisigaye ntizigapfe, kandi si impunzi gusa, nubwo mbanje iz'abarundi, iz'abanyarwanda iz'abakongomani ntizipfe, birakahera birakagwa kure kuba wapfa utabonye igihugu cyawe. Hayi mubirusheshu bimeza birakagwa kure, gupfa utageze i Kanani kagwa mu butayu, kagwa mu butayu kandi warahabwiwe kandi warahumvishije. Mugomba kugera muri iki gihugu cy'amata n'ubuki, mugomba kugera muri iki gihugu cy'amasezerano, mugomba kwinjira mu buzima buzira umuze, mugomba kwinjira mu buzima nyabuzima Imana yavuze. Imana ivuze ko izameza umwumbati upfa utawuriye. Oya, Uhoraho avuze ko azatanga inka ikamwa, niko sha ugenda utanyweye aya mata. Data avuze ko azaduha ubuki, igihugu cy'amata n'ubuki. Uguruka utariye kuri ubu buki bw'Imana bukiza indwara budatera indwara, uri hehe wowe? Uri kujya he? Urimo urakatira hehe? Garuka mu mavuta no mu murongo, garuka muri connection y'ijuru, garuka kuko umwami Imana nyiringabo nyene ngabo Imana hari ijambo yambwiye rikomeye cyane risumbya agaciro inzahabu. Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane risumbya agaciro inzahabu. Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane risumbya agaciro inzahabu. Ndi gute? Uhoraho avuze umwami Dawidi, isanduku y'isezerano iri mu nzira iri kuza. Turayakirana kwihana, turayakirana ibyishimo, turayakirana umunezero. Satani akunigishe ingoyi ye y'ibibazo n'ubugome bwe, ubure kwakira isanduku y'isezerano. Abazimu bashye, uri umwe mu bagomba kwakira isanduku y'isezerano, uri umwe mu bagomba guhagarara bakakira uyu mugisha w'ijuru. Mungu asifiwe, Mungu asifiwe. Uhoraho yavuze iterambere rizamurikira isi yose, rizagaragara mu ruhando mpuzamahanga, rizaboneka mu isi yose. Ni gute rero wambwira ngo ibyo biraje ngo twebwe dukinjure? Oya, twarabisengeye. Uhoraho naza agasanga umutima wanjye niyiririje ubusa igihugu, ndara mu mazi kubw'igihugu nkisengera, nurira igiti ngisengera, nambara inzara ngisengera, nkivuga neza nkisengera. None urimo urambwira ngo wakirofa we, ngo wakijuju? Ibyo byankura mu isezerano? Oya, wowe ni wowe uzaheka iyi sanduku y'isezerano. Wowe utukana, wowe utizera, ni wowe kimasa Imana yateguye uri buyiheke. Ngewe nkaba ndi umwe gutazira, kandi ugomba kuyiheka neza ikagera mu murwa. Mwe mutukana, mwebwe mwiyemera, mwebwe mwasaze, mwebwe ni mwebwe Uhoraho yatoranyije kugira ngo iyi sanduku y'isezerano muyikorere, muyigeze mu murwa aho Dawidi ari. Mungu asifiwe. Rero ntaho kujya hahari, nta naho guhungira hahari, ahubwo navuga ngo hari indirimbo twajyaga turirimba, tuzoba kuri ya ngoma, tuzoba kuri ya ngoma, imibabaro nishirama, tuzaba kuri ya ngoma, tuzoba kuri ya ngoma, tuzoba kuri ya ngoma, imibabaro nishiramana, tuzaba kuri ya ngoma. Ntabwo ndi ikijuju, ndi umwana wo guta umutsima ngiye nkatora ibuye, ndi umwana wo guta ifi ngewe nkatora shitani. Oya, sindi kuri urwo rwego. Ndi umwana w'umuhanuzi uha amahera ngo manure, ndi umwana w'umuhanuzi ubu imyaka ngezemo, ndi umwana w'umuhanuzi wo kubwira ngo mu munyepolitiki uvuganira igihugu. Ndavuga iby'Imana yantumye, nawe uvuga ibyo yagutumye, cyangwa se uvuga ibyo watumwe. Ariko Yesu azarinda aza hakiri abamwemeye ko yaje n'abemera ko ataraza. Isezerano ngirigiraje,
yari yaranyazwe kera ngiriya iraje, isanduku y'isezerano ngiriya iraje, mu Burundi isanduku y'isezerano iratashye. Isanduku y'isezerano yahoraga izerera mu mahanga, izenguruka nk'idafite, iri mu maboko y'umwanzi, ariko isanduku y'isezerano iratashye. Mbisubiyemo, isanduku y'isezerano iratashye. Mbisubiyemo, Imana yambwiye ngo ibi ni ibirori bya nyuma General Major Evariste Ndayishimiye acyuje, akoresheje, ibisigaye n'iby'umwami Dawudi. Imana irambwira ngo isezerano ndirinda imyaka ibihe n'ibihe nkarishyitsa. Ubu tuvugana nta jambo Imana yavuze ku gihugu cyangwa ku buzima bwawe ngo rihere. Kandi ibi nkubwira ntabwo ari ifi, si inyama, si amahera, oya, si umuduga, oya, Imana isumba byose, ishobora byose, se w'umwami wacu Yesu Kristo yavuganye nanjye. Ndabitangaje, ndabivuze. Ibi ni byo birori bya nyuma nyine cyubahiro Sebarundi ukoresha. Ibisigaye ni iby'umwami Dawidi, kandi nta wabikuraho, nta wabisengera ngo biveho, nta muntu uri bubikureho. Ekaye, nta murozi, nta mupfumu, koko nta jambo Imana yavuze ngo rigire gute, ngo rihere. Tubitangaje ku manywa, ntabwo ari nijoro. Ngira ngo mu butumwa bwiza tubazaniye tugiye kubabwira isanduku y'isezerano aho iturutse, tugiye kubabwira n'ikintu kimwe ndi gusaba Imana umwami Dawidi yazaheraho mu Burundi, giteye amarira, giteye n'agahinda. Ibisigaye byose umwami Yesu ahabwe icyubahiro. Yari yaranyazwe kera ngiriya iraje, umugisha w'igihugu wari waranyazwe kera nguyu uraje, abenegihugu bari babayeho nabi ngiriya iraje. Isanduku y'isezerano kuza kwayo bisiguye iki, bisobanuye iki? Turebe isezerano, iyi sanduku y'Imana yo iraje. Reka twisenganire Data, dutangire amateraniro yacu muri ofisi, muri studio za Imbabazi TV gatatu. Nguhaye ikaze mu butumwa bwiza, mu mwuka w'ubuhanuzi gusa, kuko ejo bundi sinagaragaye, n'ejo sinagaragaye. Uhoraho yari yatubwiye ngo mubanze mwiyirize ubusa. Yego, rero ngira ngo twashoje nimugoroba nkuzaniye ubutumwa bwiza. Mu minsi ishize Apotre yari yanyibasiye, ariko ngira ngo twabihejeje, kereka abaye ari busubire kongera kunyendereza, ariko nabwo nanamwihorera. Reka nibandanyiriza ubutumwa bwiza, biramushya arimenya. Mugabo jewe nishimiye gutangaza ukuri, nawe natangaza uko kuri kwiwe, ibindi ni amahoro. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Iyi ndirimbo ndaza kuyigarukaho. Reka dusengane. Data, ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Niwe wasezeraniye Aburahamu urabisohoza, usezeranira Esther, usezeranira Moridekayi urabisohoza, usezeranira Yosefu urabisohoza. Abari ku cyavu ubicazanya n'ibikomangoma, abari imbohe, abari baheranwe n'umubabaro n'agahinda bahagutwenga no kunezerwa. Ndagushimiye rero amatwi yose agutegeye ugutwi, amaso baguhanze, umwanya umuntu wese afashe kugira ngo Mwami Yesu uhagararane nawe, umuhe kuba umuragwa
w'igihugu cy'amata n'ubuki, umuhe kwakira isanduku y'isezerano atari bupfe, ayakire ije kumukiza no gukiza igihugu cye nabe. Turagushimira umugambi mwiza ufite kuri Afurika, u Rwanda, Burundi, Burkina Faso n'ibindi bihugu byose, Kenya, Tanzania, Uganda, Kongo. Twebwe twese twitabiriye kuvuga ngo asante Mungu wa mbinguni, tunakushukuru Bwana wa mabwana. Haleluya. Urakoze rero, himbazwe n'iteka ryose. Amen. Kubera iki Imana data wa twese uri mu ijuru yavuze ngo Everest ndayishimiye, ibi ni ibirori bya nyuma ashyizeho iherezo, ko nta bindi birori azongera gukoresha cyangwa kuremesha cyangwa gutahisha. Ntabwo ari njye wabivuze, untahure neza, ni Imana yabivuze. Kubera iki Imana yafashe umwanzuro iri mu ijuru na Kristo mu mwuka wera, bakantoranya nk'icyabonwa, bakantoranya nk'umugabo wo guhamya ibya Kristo, akambwira ngo genda utangaze, kwiba ari byo birori bya nyuma. Ubwo uhereye muri perezidanse nkuru, muri komite bodi yose, indongozi 6 za mbere, ugashyiraho kabine y'abantu 8, bakagira muri 16 muri perezidanse. Ngibi birori bya mbere bikaba n'ibya nyuma. Everest ndayishimiye ahimbaje, ejo twahimbaje umunsi mukuru, kandi igihe narawushyigikiye, ndawushyigikira, uri uzanahoraho, na ziriya ntwari zose kudesha zose kudesha w'imyaka 63 Uburundi bwikukiye, amamuko, dependance n'ubwigenge. Ariko tugiye kuzahimbaza uwundi munsi utazibagirana, Kristo amaze kwimika Dawudi. Ngira ngo nabwo hazubakwa inzu iremereye, yenda icyo cyose nigeze nkivuga sinangombwa, ariko mu murwa mukuru wa Bujumbura hazubakwa umunara muremure, ubwo ne etage, hazubakwa etage ndende nk'ikibutso gikuriye ibindi byibutso byose. Ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi ikanguro rizahatangirira nk'umurwa mukuru, rinyanyagira isi yose, kandi niryo rya nyuma Kristo akagaruka. Harimo abantu babyitiranya bakagira ngo turi muri politike, turi muri ibi n'ibi, yaza akanatwandikira adutuka, atubwira nabi, avuga ibyo agomba, kira muto na gikapu cyake. Buriya gihe ntago umuntu avuga ibimuri ku mutima. Niba muri kometi mbonera kuri zandeka zikadutuka, ndasabye umuntu ukurikiye Imbabazi TV 3 ntibikagushavuze ngo bikubabaze. Abantu banze Yesu Kristo ni jewe bakemera. Abatarizeye Yesu, wirukanye abadayimoni, wahagurukije ibirema, wahumuye impumyi, Yesu wabazaniye ubugingo, yaje mube abe ntibamwemera. Ninjye muza kwemera. Abanze umwami bemera umwene gihugu. Njere riyo mukoze biriya, Bibiliya iravuga ngo muzitere hejuru muhimbaza Imana rurema ishobora byose, ikoze ibitangaza. Ati keshezerederere bo, haleluya. Ibyo nitumara kubibona ngo tuzitere hejuru duhimbaze Hozana, ko ubwo nyine ngo abo bazize ibyo bagahorwa ibyo, Yesu azabakubira inshuro zingahe? 7. Tuzicara ku ntebe 12 duca imanza. Ngiye rero ndi umuhanuzi, narafunzwe inshuro irenze imwe nzira umurimo w'Imana, narakubiswe inshuro irenze imwe nzira umurimo w'Imana. Ubwo urumva muri komite wavuga ngo ndi ikijuju, ndi ikirofa, ibyo bintu bigahagarika. Mwijabe basanze ndi gusengera umusazi hano kuri Mutoyi, Jabe Mutoyi, ariko ahandi hose mpavuga aho nari mperereye. Bamare Inyamiramabi, kandi ndaje Imana yampaye ubutumwa bwanyu, ndahita yenda mbukurikizaho mbone kubandanya ibya Neva. Bapakira bazana iriya pick up, bati urira, basanga ndi gusengera umumama wahoze aba muri Omani ariko mufiyemeri. Noneho bampigi hano, barambwira ngo uyu musazi uri gusengera mwikorere nikizi biti tugufatanye, cyangwa se ni cyabonwa umujyane muri Beseri ku mutwe. Ndakubagurwa, ndi mwivuga butumwa, ndakubagurwa.
ndakubagurwa n'abapolisi, harimo n'uwitwa Benjamin. Nubwo atari ngombwa kukuvuga ariko ndakuvuze rwose, ntabwo ibyo wakoze ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ariko nibyo niryo beri mwose. Bamare rero bantegeka babonye kumwikorera yarapima nk'ibiro 100 birenga, abari bahari murabizi. Babonye kumwikorera ananiye bantegeka kumupakira mu muduga, nabwo arananira. Ariko ngira amahirwe buriya Yesu yigeze atwara umusaraba ariko abona Petero aramwakira. Hari umudiyakoni nishimiye wambaye hafi w'umumama, mu by'ukuri upima nk'ibiro 40, twamutaziraga mama Natali abamuzi, reka nawe nere kuvuga amazina ye ku mpamvu z'umutekano, wari kubwa ari yumvise n'abandi bari bahari barabyumvise. Niwe wafashije kumupakira mu modoka, ubundi nicara hafi y'umusazi wa Yesu, nanjye wamusengeraga, mbwira Yesu nti ntacyo, ko bafashe ndi gusenga ntibafashe ntobora inzu, ko bafashe ndi gusenga ntibafate rererere. Ndagenda nabwo gereza nyinjiramo amasaha, andi masaha barandekura. Ntabwo ari cyo nari ngarutse kuvuga, ariko nakubwiraga ko ibyo by'amakometi by'ibintu byose mujyamo zero, ibyo nta kintu bimaze, ntabwo bizaduca intege zo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nubwo mwakora ibiruta ibyo, nubwo uyu munsi twahura ukandusha ibigango ukaniga, kireka apfuye ntapfuye, nubwo wafunga nta kintu na kimwe. Ese nicyo cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni abaganza, ni inkota, ni imibabaro, ni inzara, ni icyubahiro? Ntacyo. Twakuvaho tukajya kuri ndi ari ufite amagambo y'ubugingo. Nigarukire umwami Yesu nashimwe cyane. Narimbabwiye ikintu cy'abapolisi mu Burundi. Dawidi nahagera, nkusabe Mutama, nkusabe muntu w'Imana, nkusabe sezerano ry'Imana rizasohora, muzahere kuri Minisiteri y'Inyamiramabi y'umutekano. Aha mubona iragowe, irarushe, iraremerewe. Ngira ngo nejo kuri defira babikurikiranye hagaragayemo abapolisi bake cyane, ubundi hagaragara abasoda. Ababikurikiranye murantunga muri kometi, polisi ntazari zirimo. Mu Burundi haba abapolisi bo mu moko abiri, bari abambara umweru uvanzemo n'umukara ariko atari umukara cyane, n'aba bambara noneho cyo nakita polisi nyine bisanzwe. Basi barabarinda inzego z'umutekano bo hejuru bari hayi. Nge rero mvuza aba bapolisi basanzwe bambaye izi mpuzu ubonye hano kuri Tamuneri, barabandi sinanabashyiramo koko bariya barimo imbere mu cyambu, ariko aba wabonye kuri Tamuneri nibo bapolisi genda kuvuga hano, koko bariya bandi bo bashyizweho n'abantu mu nyungu zabo, ariko iki ni igipolisi cy'igihugu iki mwabonye ku ifoto. Aba bapolisi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018, kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 nibwo baheruka impuzu. Buno bari kwambara impuzu ziteye ibiremo mu kibuno, nubyitegereza wowe muhura buri kanya umbwire ko hari abapolisi 50 wabona hatarimo 7 bafite imyenda isonesheje urushinge rusanzwe rw'intoki. Igihugu kiri hari gikora ibingibi, mbonera kure zitukana ibingibi, abantu bajyaho ngo turi kuvuga ibingibi, mbaye ahagayi yiyanika akavuga ngo igihugu kirateye imbere, abanza mbwire ko iki kintu kidahari. Abapolisi bemerewe imyenda 2 mu mwaka, ubwo mu mezi 6 umwaka, mu yandi 6 umwaka. Itariki 17 z'ukwezi kwa 6 2025 habaye inama. Mu nama bemeza ko hari imyenda 1000 izahabwa abantu bazaba kuri defile muri uyu munsi wo kwikukira. Ejo niko byakozwe, ariko abandi kubera ko havutse ikibazo cy'amahera mvamakungu ntibaroswa. Ubwo
muherutse kubona isanganya yabaye y'imodokari itwara abantu 18 yaje kugwamo abantu bageze muri 28, ngira ngo harokotse umwe. Igihugu rero abapolisi iyo bimeze uku batungwa na ruswa cyangwa se igiturire, babaho mu buzima budafite icyerekezo nk'ibisambo nk'amabandi. Simpamya ko uwo mutahaye impuzu kumuhemba biragoye, uwo utambaye kumugaburira biragoye, ariko koko ari amabanga yarahiriye wayagumamo uko nyene. Ibirato nabyo nuko bemerewe ibirato mu mwaka, bemerewe ibirato 2, ubwo impuzu ni zimwe nyine kombine, ariko nabyo babiheruka 2018 ku kiringo cya nyene cyubahira umuhisi Petero Pierre Nkurunziza. Uko ndiko kuri mu Burundi nta muntu ufite kuvuganira umupolisi cyangwa se inyamiramabi cyangwa se aba bantu nyine bajejwe umutekano rusange ari kuciriritse. Ikindi kintu cyambabaje, ari umupolisi ukorera muri hano politiki iri Gitega mu murwa mukuru wa politiki, nibyo mwataziriye ariko bizasenyuka ibyo. Yarampamagara ambwira ngo umukozi w'Imana, aha twebwe twarahuye n'akamaramaza, ngo hajya usengera abandi twebwe ntushaka kutwibuka, ahajya ubwira abandi twebwe ntushaka kutwibuka. Ntabwo je nabibagiwe Dawidi, harimo n'ibintu byinshi ntavuze ntazanavuga. Dawidi we muzabona aje agakora ibintu byose. Rero na Bibiliya ntiyavuze byose, ariko byose ni iby'Imana kandi byose byabayeho kubw'Imana, ariko Bibiliya byose ntibivuga. Ntabwo Bibiliya handitsemo imodoka, harimo amafurashi, ntabwo harimo amakinga. Bibiliya ari amakinga arimo, ariko amagare n'ay'umuriro, amakinga arimo, ariko hari ibindi bitarimo byinshi. Si nibyo ngarutseho. Mu myaka 5 umupolisi yemerewe matera yo kuraraho. Uyu munsi wa none tubabazwa n'abapolisi bari kurara hehe? Ku makarito, ku mifuko, bari kurara ingangi. Mwabonye hano ku ifoto, mwabonye umupolisi ujya gutega bisi akagenda afite matera, na hano ku ifoto ngira ngo twamushyizeho, akagenda afite bisi, agiye gutega bisi afise matera itariho igitambara, yacitse yashwanyaguritse, afise impoho nayo ishaje ihambirije imikoba n'imishipiri. Ngira ngo abantu benshi baramufotoye kuko nyine nagashya. Kameme umupolisi w'igihugu agiye gutega bisi n'umupangayi wabuze yajya, na wagiye atagifite ubushobozi bwo kuba yagura umwenda wafunika matera, kandi abayobozi baramwemereye. Hari undi wigeze ampa ifoto bari mu ikamyo itariho iriya shitingi, kamyo ishinzeho ibiti, ngira ngo mwarayibonye, nabwo igira sirikirasiyo mu bantu. Ibyo ni ibisanzwe. Twasabaga umwami Dawidi ibi bintu naza iki gipolisi azagishyire ku murongo, acyambike, akigaburire, agihembe, gifate urwego ruhando mpuzamahanga. Sinjo ivo gifate direction cyangwa se umugisha, gifate umugisha mpuzamahanga w'umugisha nyine. Yenda nibidukundira hari igihe muri bubonemo akavideo k'igipolisi cy'u Rwanda. Ntabwo tuvuze ngo tugaye igipolisi cy'i Burundi, tugaye abakiyoboye n'abantu batakitaho ngo bagifashe. Naho umuntu umuhaye ibyiza bamwiza, kandi umufashe neza asa neza, kandi iyo umuhaye agaragara nk'uwahawe, uwambaye neza agaragara neza kameme. Rero ntabwo tugaye igipolisi, ahubwo tugaye uburongozi bwacyo. Kandi abo hejuru barahembwa, ubutunzi murabugabangana. Simpamya ko uretse Imana yabagendera mwaba arongozi mufite ikibazo gikomeye cyane. Reka nigarukire umwami Dawidi n'isanduku ye yisezeranije. Ibyo by'umupolisi ngira ngo ubutumwa twabuhaye Imana yabwumvishije. Twigarukire ku ngoma y'umwami Dawudi.
amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. No kubyo tubona mu isi tuguma no kwizera, mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Umuntu aba ari kunywa amazi iyo iminota ibaye myinshi uraririmba, uririmbye rimwe abasenze kabiri, uraririmba n'abo muri kumwe ntibarambirwe, kandi nibyo tugasangirira hamwe ubutumwa bwiza. Umwami Dawidi ngira ngo agiye kwima ingoma, ngira ngo uko iba ari ibirori bya nyuma, buno turose umugisha kandi duhawe umugisha. Haleluya. Impunzi zose aho ziherereye, nimwitegure. Umuntu wa mbere watashye yitwa Ezira. Isanduku y'isezerano yabaye mu mahanga, abanyamahanga barishima, abanyamahanga baranezerwa, abanyamahanga bajyaniranira inzara iriya sanduku, ndetse n'abafilisitiya bibwira ko batsinze, banesheje, ndetse n'undi muntu wari wese arahimbaza. Ariko nagira ngo mbamenyeshe ko isanduku y'isezerano, ijambo ry'Imana riravuga ngo bateze Bayali, babihagarika hamwe. Bayali bayishyira hamwe n'isanduku y'isezerano, iragucika amaboko. Nibyo bigiye kuba. Turahanura ibiteye ubwoba, ariko ihangane, nibyo bigiye kuba. Isezerano ntiribangikana n'ikitari isezerano, birahagararana. Ariko igihe kiragera ukajya kubona ukabona isezerano rigize kuno gusa, cyo kiraguye. Mumvugira ati Imana, haleluya. Baragaruka bayitega ikindi cyitwa Dagoni. Umuntu utazi ibigirwamana byo mu Buhinde cyangwa byo mu Bushinwa bakunda kubakira cyane, nibyo bikunda ku traininga bigaragara ku mbuga ngurukanabumenyi. Nacyo ngo bukeye basanga cyo cyacitse umutwe, gicika ibikonjo n'ibi biganza. Uko niko isezerano mwe muri kwitiranya rigiye kurema intambara, rigiye guhagarara rikarwana, rigiye ubwaryo kwishakira igitambo. Amen. Kwishakira igitambo, tubyumvikane neza. Kwishakira iki? Igitambo. Mungu asifiwe sana. Igitambo. Haleluya. Iri sezerano ryo ubwaryo rigiye kwishakira iki? Igitambo. Nta kintu mwakora ngo isezerano ry'Imana rihagarara. Jamais. Nta kintu muza gukora ngo sendi dedefudede n'indongozi zayo zishobore gutsinda isezerano. Isezerano ririrwanira. Isezerano ubwaryo ryifitiye intwaro, ntirikeneye amaboko yawe. Isezerano ubwaryo ryifitemo imbunda aho rihagaze hose iyo kurasa ikitari isezerano. Marayika arambwira ngo ndatsinze, ndanesheje. Kandi itsinzi cyangwa se ubutsinzi cyangwa se ubuhizi cyangwa se ubutore bigaragaye mu gihugu cyose. Imana ntabwo izatsinda ngo itsinde muri Matana, Ngozi, Karusi. Izatsinda Kigoma igaruke, itsinde Uvira igaruke, itsinde intara zose ziba intara imwe, igihugu kiba igihugu kimwe, mu ndirimbo imwe n'idarapo rimwe. Nshuti yanjye,
itsinde igipolisi kibe kimwe, itsinde igisirikare kibe kimwe, itsinde umurundi abe umurundi n'umurundi kazi. Mwebwe rero iyo mutsinze musanga bisumbana. Bukinanyana habonetse aya, Karusi havaya, Matana havaya, ariko byose ngo ni 100%. Uhoraho mwamutora kuri rimwe, mwamutora 100%. We iyo atsinze atsinda moya kwa moya, rimwe kuri rimwe. Izina ry'Umwami Yesu rihabwa icyubahiro. Marayika arambwira ngo kandi aba bose bazapfukamira, mwese bano mwe muri kuntuka kubw'ubutumwa bwiza ntangaje, bano basendi dede imbere y'ishobora byose kurahira n'icyaha, ariko muzapfukamira umwami Dawidi. Nihaba ibi bintu bitabaye uzampamagare dushyiraho kotagite ubwire ngo ko tutamupfuka. Muzamupfukamira, muzamuha amashikanwa. Ibi bintu mwarundangije, butunzi bwanyu bumwe buri mu Bufaransa, ubundi buri mu Bubiligi, ibintu byose mwagiye guhisha ahantu hatandukanye. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo biriya byose bazabigarura, ibi byose bazabigarura, ibi byose peteshezerederebo, ibi byose bazabigarura. Bajye bavuga ngo turakwinginze, turakwinginze, byubakisha igihugu umwami Dawidi. Shekerederebo uravebe bayukamene kuwa zomene ya zopaya. Marayika arambwira ngo warubizi, mwebwe muratukana, mwebwe mukumva ko ibyo muri hari ibyiza biruta ibyo. Muririmbi yaravuze ngo saha gusa hari n'ahandi ndagomba ko wangeza, saha gusa hari n'ahandi ndagomba ko washitsa. Bano bantu bose ubona, aba bapasiteri baretse ibya Kristo mukivanga muri politike, mukareka gusengera igihugu, mukareka kwamamaza ubutumwa bwiza, mukareka kubabarana n'abababaye, mukajya mu mujyo, muzarira mwikubita imbere y'isanduku y'isezerano. Muzayiheka, nimwe muzayiheka, nimwe bimasa byo kuyiheka mukayisubiza mu murwa. Ibi mwimuye politike ngo muyijyanye Igitega, mukimura Imana mu gihugu, mukagenda mwiremera ibigirwamana, mukimura ukuri mugashyiraho kubeshya, mukimura gushyira umwene gihugu ku isonga. Izina rya Data rihabwe icyubahiro. Turi mu masengesho y'amezi 3, mpesha umugisha abadukurikiye. Turi mu masengesho y'amezi angahe? 3. Iya mbere y'ukwa 6, iya mbere y'ukwa 7 byeri polito, z'ukwa 7, iya nyuma y'uko 8 tugakora tuzi. Betekeshezerederebo, hari ukuntu abadayimoni bakwihererana bakagushyira mu gikari, bakakunigisha ubukene, bakakunigisha indwara, bakakunigisha urugo, bakakunigisha abana cyangwa umugore cyangwa umugabo. Ntabwo nzi shitani yagufashe mu izosi aho yaje izananye, ariko hari umuryango wayizanye. Twongere dutangaze mu izina ry'Umunyanazareti ngo isuka n'agatebo ondoka kwa jina la Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi. Hari ukuntu Satani yigaragambya akakugira yifundigira ibivuzo, akaguturanyisha n'umurozi. Umurozi akajya abyuka mu gitondo ahuhera yohereza, ku mugoroba akohereza. Abarozi bagira doroni, abarozi bagira ikoranabuhanga. Natwe mu mwuka Yesu yaduhaye ikoranabuhanga ubwo yoherezaga marayika ukiza umusirikare. Ubwo Pawulo yakirishaga igicucucucu cye, umuntu ahagarara hashaka akarasa hashaka, umuntu ahagarara hashaka akavundereza ibisasu cyangwa akavundereza virusi yumva yifuza kohereza aho agomba. Amasengesho yawe n'eterinasiyonari, Bibiliya iravuga ngo nimwizera muzategeka umusozi utabwe mu nyanja. Iyi ndwara yaba muri wowe ko kubuza ukugira, ariko Yesu ntabuza uko agira. Ubukene bwatura mu biganza byawe ko kubuza ukugira, kandi abarozi mwaturana ko kubuza ukugira. Ariko nagira ngo nkutangarize, kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi.
iyo twizeye amagambo ye, kuko yayatubwiye. Ku musaraba haturutse iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugi. Ubukene bukwambika ubusa, ubukene bukakwaka ijambo, ubukene bukaguheza muri Afurika, ubukene bukakubuza aho urugendo, ubukene bukakwambura ijambo. Umuntu wari ufite isura nziza, wari uteye neza, wari ufite ubwenge, ubukene bukagenda bukamwambara akajya muri kote y'abasazi, akaba muri kote ya bwashe, ukaba icyo ntazi. Onodije zi Yesu aracyari mu isi iva ku giti. Dore umuntu Imana iracyakora uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri. Ndabihamya, ndabihamya, ndabihamya kandi ntashidikanya. Mungu asifiwe, Mungu asifiwe, Mungu asifiwe, Mungu asifiwe. Va ku giti, dore umuntu. Byuka, si igihe cyo kwicara. Byuka, si igihe cyo kuryama. Duga, si igihe cyo kuba mu kiyaya. Yesu yazamukaga umusozi koko yabonaga ibikomeye. Yiriza ubusa, si igihe cyo kurya no kunywa tugahora mu biryo nk'ikimamiro. Gira, tera intambwe imwe, Yesu araguterera 99 aziziwaye ku buzima bwawe. Yesu Kristo araguhandura imvunja z'abaroza, agutora inda n'imbaraga by'ubukene bigusagutse. Kandi aho uri hose, umugabane waba uriho uwo ari wo wose, nta hantu shitani atarasa, ariko nta n'ahantu Yesu atagukura, ariko nta n'ahantu Yesu atakugeza. Mungu asifiwe, china la Bwana libarikiwe. Nta hantu Yesu atakugeza. Izina ry'Uhoraho rihabwe icyo. Ezira yizeye Imana, aravuga ngo ntimumpe ingabo, ntimumpe abaducungira umutekano, ngo ariko ababisha bari baduteze ibico ntiyabyirengagiza. Mu nzira bacukuye ibyobo, mu nzira babateze imitego. Bibiliya iravuga ngo nuko Ezira agira ishyaka n'umuhate, haravuga ngo nuko bituma njyewe maranira petekeshe zerebererebo, maranira kwiyiririza ubusa ku ruzi rwitwa Hava, ngo nuko ndaheza ntera intambwe ninjira mu murongo, ndagenda ndinjira, ninjira mu buzima bw'igihugu cy'amata n'ubuki cya Isiraheli. Yishyikira i Kanani, atangira gusana inzu y'Uhoraho, atangira gusana urusengero rw'Uhoraho. Wowe urinde rero, kanguka, niko Uhoraho akubarira. Kanguka, niko Imana ivuga. Kanguka, va ku giti, dore umuntu. Haleluya. Turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye dawe wa twese, turagushimiye Uhoraho usumba byose. Icyubahiro ni cyawe mu isi no mu ijuru. Kubw'uyu wizeye, kubw'uyu uteza ugutwi, kubw'uyu ubumbuye akanwa ke, kubw'uyu ufashe decision, kubw'uyu ufashe umwanya we, turamugushimiye. Ubane natwe, ugendane natwe, uturane natwe, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Nagaciyemo ariko ubandanye ubutumwa bwiza. Mungu asifiwe sana kandi ubarikiwe. Bye bye, ciao ciao, shalom shalom. Tunakushukuru kandi subscribe mu izina rya Yesu.